Мен Сатымкулова Нурия, Аксы районуна караштуу Каражыгач айылынын тургуну болом. Абдымалик менен Айнагүлдүн конкурсуна катышып, Каникей Эралиеванын Бала жыты деген ырын аткарып берейин. Toğulündüy jıtından tegerenem, çakaylanıp bala üçün evlenem. Okusuğa kanatın ayırsa da, çıkay tura barına eğlenegen. Kumarlanamam sayın, jıtından isken, sadağa dip aydayım, sadağa dip güllerim, apa gel apa. Nenenemdin bilirken bazenem, ötü tura tezine öğrenen. Mına bugün men özüm ene bolop, ezilişi olduran bala menen. Kumarlanamam sayın, jıtından isken, sadağa dip aydayım, sadağa dip güllerim, apa gel apa. Ak süyüdün jaralgan dar istebi,